Imana izobikora hose andindiriye ushimira Imana mugihe cyose Imana izobikora. Abaririmbyi bose bosiyemwe ntibazobikora bazobikorerwa. Ndindiriye gushimira Imana ariko Imana ntizobikora. Iyo mirimo mibi yumviye mu ijuru, iyo mera amababa yumviye mu ijuru, iyo mera amababa yuriye mu ijuru, iyo mera amababa yumviye mu ijuru. Amagara yose yarayiye imbere yawe yarayiye, imigambi yiwe yarayiye imbere yawe yarayiye. Ndi gushimira Imana yonyine, imigambi yawe yarayiye. Ariko ibyiza byawe yarabiye imbere yawe yarabiye. Nakora no gushimira Imana yonyine ariyo yashikanye yarabiye. Ntabundi bugingo atari wewe wamenye Imana yo ifite, ariko ibyiza byawe yarabikorewe imbere y'Imana yarabikorewe. Izobikora, izobikora, amaganya yose azoyakora, ariko amaganya yose yarashoboka, ariko ibyiza byayo yarabikoze. Nta bundi buhungiro atari Yesu, yomenya byose atari Yesu, ariko byose yoshobora byose, umwami Yesu niwe azobikora. Amakorari yose yarayakoze, indirimbo zose yarazikoze, amakorari yose yarayakoze. Ndindiriye gushimira Imana gusa, ariko byose Yesu yarabikoze. Amarira waririye, amaganya wabonye ukiri mw'isi, ariko uzorabona ageze mw'ijuru, ariko byose Imana izobikora. Kubita reka dusabikanye akaririmbo k'Imana abantu bose, abantu bose baze barabe ku matashi yabo ko n'ibintu bizoba byagenda. Yari Serges batazira Kiliwanzenze bo muri Nyabibondo, Bujumbura Rirare n'Ubuzige muri Nyabiraba. Amaganya yose yarayakoze, imbere yayo yose yarabikoze, imbere y'Imana yarabikoze, Imana yonyine yarabikoze. Ariko ndindiriye gusenga imbere yawe
arimo gushika amaganya yose yarayakorewe amaganya yose yarayakorewe arigizita byawe yarabikoze imbere yawe yarabikoze iyo ni iya mbere.